喜马拉雅山区受到极端气候影响，伫西藏的信宝峰的东边因为暴风雪，有上千个爬山民众吊伫山顶，目前敢若救出350个人。另外，位伫喜马拉雅山区的尼泊尔，虽然说3天拢落大水雨，嘛造成水崩山，嘛已经造成至少有47人不幸过往。 大雪继续落伫喜马拉雅山山地，这条大雪为10月初4暗就开始落，造成海拔超过4900公尺的偏远地区通行受阻碍。喜马拉雅山位伫中国西藏自治区、尼泊尔、印度、巴基斯坦等国的边界。信宝峰位伫西藏自治区内，即摆中国当架客运大批游客去爬山。 暴风雪造成大约1000名登山客吊伫山顶，中国当局已经出动数百名救援人员，甲当地村民协助清除积雪，想要拍通进出落山。目前已经知影大约有350人脱困。救援队收到的化救信息显示，一寡步炮因为积雪已经放弃，部分登山者出现低体温的症状，情况紧急。西藏旅游公司已经宣布为退国去暂停卖信宝峰风景区的门票。 喜马拉雅山真歹天气也影响到尼泊尔。尼泊尔顶礼拜六遭遇大雨甲大水侵袭，连续3日引起的大水土石流甲山崩，已经造成数十人不幸罹难。首都加德满都伫大水退去了后，规片拢是落雨梅，民众也开始清理家园。 भइहाल्यो पूर्व जानकारी भएको हुनाले हामीले केही सामानहरू सुरक्षित ठाउँमा राख्न सक्यौँ क्षति कम भयो अब तपाईँको अरू क्षति भनेको व्यवसाय गर्न मिलेन बाढ आइरहेको छ सबै मान्छेहरू सरेर उता सामानहरू यताउता राखिरहेको छ अब खानासाना पकाउन गएछ सबै दिक्कत छ अब के गर्ने अब尼泊尔官员表示，罹难者中有35人伫几啊件的山崩死亡，也有9个人互大水冲走失踪，另外3个人死伫累极。 罹难人数可能进一步升悬，印度边境也有7人因为大水雨罹难。尼泊尔气象单位警告，大水雨可能将会继续到初六，将继续发布上悬级别的预警措施，将灾害降到上低。公司新闻警员请编译。